Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agkikinaasi kan agiinayat kayo kitdi. Agpipinakawan kayo, kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo, babaan kan ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ines, apay no itulod ka ni Jabalayon? Amumot asan ang mabalin, Dante. Ines, Amumot ti sitwasyon, saan ka di? Sigurado apabainan na katiinak no makita na ka. Iso asaan mo ko mga ipilit. Saan na bale? Tamamati ak ama ornos tumatla ang ti amin. sabay la ko ma, Ines. Ngamin, ay ayaten ka unay. Amom day ta. Amok, Dante. Iso asapay la kumata-mata ginayon ti panakaawat mo. Ngamin, ay ayatan ka man. Apay nga itakalaang. Pasensya ka, nanang. Ada ngamin inring Pasko at trabaho. Trabaho? Wano kaduwang mananday di adante. Nanang, Hoy, Ines. Amang ano nalipata mo ti obligasyon mo kada kami iti adim. nanang. Laglagi pam ano saan agapukan ka. Kat saan kumaanatay day di asawak. Iso nga itapay laang. Kasayaatan no putdemo no anyaman ti relasyon nyo iti day di adante. Taiso ti agbalin at tubang iti obligasyon mo kada kami ti kabsat mo. Tandaan day ta. Manang, Huson, saan ka kuman nga agsangit? Apay nga aging gaita. At gas di titrato kanyak ti inata, ading ko. Manang, Saan ko matakinayat amatay day di tatang. Gapoy ti panangispal na kanya. talagamat nga awan ti basol mo, Manang. Saan lang amin maawat ni Nanang, nga awanan day di tatang. Manon at awan ti napalabas. Manipod day di ang pasamak. Ngam apay nga aging gaita. Kat isalat na ti idukdukit ni nanang. Manang, No amok lang agbanag iti kastay ti amin. Diyak ko maintulok iti nga induron nagday ti tatang. May mayat pa'y kumaasyaklat tinatalan iti. Tapno syaklaangan tinatay. Manang Ines, ipatpatid na kaday di tatang. Iso nga inispal na ka iti addalugan anawanan iti preno ang mga tal kumakan ka. Ading ko. Awan ti basol mo iti napasamak, Manang. Iso ang maawatam kumalatan ni Nanang. Saan ko mga agsakit tinagam mo kan kuana? Manang Orlanda, apay aya sa bali ti tratom ken ni Ines nga anak mo. Apay Damian. Nagipulong ken ka, dyan nalaing a babae. Ay, una yan ti kasta pa nagsasaom may papan ken ni Ines. Apay aya kasta ka manang. Aging gaita. Saan ko ang malipatan tinapasamak iti day di Lucio. Gapo iti day jay a babae. Manang Orlanda, nabayagan day di apagteng. Ken maysa, saan ang nagayatan ni Ines tinapasamak iti day di bayaw? Basol na no apay anatay day di asawak. Basol ni Ines. Manang, Iso ang mabalin ka ni Damian. Saan mo apakibiyangan ti tratok iti day di a babae? Ta iti uray ka anuman. Saan to ang mapunas iti alintataok tinapasamak iti day di Lucio. Gapo iti panangispal na ken ni Ines. Nakatkadlaw anaw nagti pampanunutam, Ines. Apay ka di? Awan, Dante. Di na kumalatan ikaskaso. Mabalin ka dimat nga ramidak ti kasta. Kaayan ayat ka. Apektado ak iti anyaman ang mapaspasamakan ka.
Ibagam ko makanyak no anya tinapasamak. Taapay akas tatijar mo ita. Pinagsasawanak manan ni nanang. Anya? Taapay. Gapo iti pan nakaladaw ko nagawid iti rabi. Anya? Naladaw ka di una hindi dya panagawid mo? Sigurado nga awan pa'y mati alas 7 iti rabi Idi nagawid ka. Dante, Unay ni nanang mo. Nalabas unay ter aramidan na kan ka. Makapasuron mo ten. Dante, inak dayjay. Pasensya ka Ines. Jak lamalap dan tiriknak. Masyanak namin kan kay ter aramidan ti inam. Talaga anak karo ni Nanang, Uncle Damian. Maasya na kiti aramidan na kanimanang Ines. Awan mo ti maaramidak, tasyak ti kagura na makibiyangak. Lin, kaanakan. Nakaro ni Nanang. Naimbaglaangan tanaanos ni Manang Ines. Ay, ngam no siyak lang ata, Uncle. Amangan no nagtalaw akon. Anya? Ay sos, saan arumbang ti kastapang panunutam, Lin? Nasken nagbalin kamat akas ni manang mo anasingpet, kan man nakaawat. Kasano da ito yan, Dante? Agdadagsan akon. Anya ngay kumati parikot. Sigo din na nakasagana. Agkalay satan. Ngam, amangan noan niya ti aramidan ni Nanang. Ines, saan ka ngagbutang? Itakdar kamat. Saan ka abaybayan? Anya ko maaga po nga agungat ni nanang mo. Naskan ama urnos adagos ng ti amin. Iso amayat ka man wano saan. Sumurutakkan ka inton malam. Takasarita kun ti inam. Ikalay sakan, Ines. Garanggandyang ka talaga! Anday ko, Nanang! Nana, pangasyo. Saan nyo kumaadang ran ni Ines? Saan ka makibiyang dito'y si kalalaki? Awan ti bibiyang mo nga urayan niya ti aramidak iti daytoy agaranggandyang! Saan agarang gandyang ti anak yo, Nana? Kinapudno na. Natudyo kan nasingpat ni Ines. Isungarod nga inayat ko. Garanggandyang dayta babae, iso nagsikog! Ikalaysak ni Ines, Nana. Iso asimuro takkan kuana. Tapno kiddawak nga ikalaysak. Ikalay samlaang! Buisit kayo ngagpadpada. Sika babae, alaam amin nun akawas mo ta pumanaw kan ditoy. Diyak kayat ti garanggandyang agnaod diti balay ko. Pumanaw kan! Apay analinay ka. Saan ka kadi naragsak, anak ikalay sa kanya? Naragsakak, Dante. Nga maladingitan ak. Gaputa saan adimaray ni Nanang. Ines, Kat jay kapsat ko. Inlibas na lang ang tinapan ni jay simbaan. Saan pa yan asimurot iti resepsyon. Gaputa mabutang iti mabalin nga aramidan kan kwa na ti inami. Dante, apay akas jay ni Nanang. Apay sana mapunas tigura na kanya. Iti ibagbaga na abasol ajak mat nagayatan. Gustohan, Ines. Saan ka nagsangit? Tamangan man niya pa iti mapasamak iti sikog mo. Di kagdanag. Ikarik nga lamidan tati amin. Tapno mapunas tigura ti inam kadata. Tulungan ka mga iayo kan ko, ana. Ikarik dayta. Manang Orlanda, nagkutong kan. Kaslag kakabsot ka pa yan. Saan apod no dayta? Napigsaak. Manang Orlanda, Anya ti masapol mo, Damian. Apay nga daka. manang, saan mo't siguro adakes na umay kayo sa rungkaran? Nasaya at ti kasasaad mi dito'y kanilin. Awan ti rumba nga pagdanagam. Manang,
Kasangay mo ninton ka ni kadwang aldaw. Ha? Mayak ta kahit kung amuan. Noon niya ti planong para iti kasangay mo. Anya ti kunamlin. Manipod nagkalay sa kayon ka ni Manong Dante kat awan kan ijay balay. Nakarkaron ang nagbalin analiday ni Nanang. Day tati agpaiso, Manang. Kasangay na inton bigat. Jak malipatan ti kasangay ti inata, ading ko. Iso amapan kami kinidante ije balay. Ay, sige Manang. Angam, saan ka di amarigatan? Kabula namon, saan ka di? Kabailak, ading ko. Basta umay kami kinidante ije balay inton bigat. Selebraran tayo ti kasangay ni Nanang. Sigurado ka di nga umay damanang mo inton malam. Wan angkal, ingka rin na dayta. Amo katong palan na. Alang nga rod, agsublakin ton malam. Kadwak to daan tim, kastamot ang dagiti kasinsin mo. O sige angkal, apag isunto nga dandamanang. Wen, kaanakan. Alang nga rod, agpakada akpay. Madandanagan Dante. Apay, Ines. Kasanon no papanawon na ta ni Nanang, apaman amakita na ta. Saan ka ngamin ngagpanunot iti kasta? Saan ka ngagpanunot iti negatibo? Dante, Alakit nin. Agsagana kan, tamapantan iti balay dananan. Ha? naragsak pa nagkasangay mo, Nanang. Happy birthday! Nanang! Nanang pangaasim! Lukatam ko matiri daw. Nanang! Manaw ka? Saan ka nga mo? Ines, umay kan. Mabit lang, Dante. Nanang, oray no kagurgura na. Ipatpatag kalata. No ibilbilang mo man ang basal ko, ti panangispal kanyak day di tatang. Agkit-kit daw iti pamakawan. Sapay la kumatadumtang to ti kanita ang mapakawan na, Nanang. Ipatpatag ka unay. Happy birthday, Nanang. Anay ko. Ha? Ines, apa yan? Tiyan ko. Nagsakit. Anya? Ang mga nuaganak kan, Ines. Apay, anya tinapasama. Agsakit ka no ti tiyan ni Ines, Nanang. Anya? Anya pa lang ter aramidam, Dante. Kartingam, mangkita kan iti pangiluganan taken kwa na taipantan iti ospital. Sigurado nga ganakan ni Ines. Darasam, Dante! Ay na, nagtarti apok. Ines, nakaragragsak ti inam amang uba iti impas ngay mo. Uwan nga ro, Dante. Nakaragragsakak iti makit-kitang ni Nanang. Uray siya. Maragsakan ak una iti makitkitak iti inam. Panagkunak Oh, anya ti pagin-in narasaasan nyo adwa. Ah, Saksamo ti pagsarsaritaan nyo. ha? Ay, kwa. Maragsakan kami ngamin iti makitkita mi kada kayo. Nanang. Ne, nagloko kan Dante. Takaslakit din agdwa-dwa ka pa'y lamang ibalikas iti Nanang. Ha? Ne, saan Nanang? Nanang, napakawan na ka di. Sana tila sasawan. Darasam kit iti agpapigsa. Tapno makaawid tayon iti balay. Nanang. Oh, di mo ko naan nga agkad-kad ka nga agnaad kayo iti balay, Dante. Di yo ko naan nga iyadayuyo kanyak to'y apukok. Ha? Saan Nanang? Kayat mi ati agnad ije balayo. Nasaya at no kasta. Ines, anak ko. Kartingam ti agpapigsa, ha? Katsapay la kuma. Tama pakawanak iti kinatangkan ti pusok. Ipatpatag kayo iti kabsat mo. Ipatpatag kayo amin. Karamanen to'y apukok. No daduma,
Makulaapan ti panunot ti tao, gapo iti umapay asaam amariknana. Ngam inton makaamiris, isunton na mismo ti mangilintag, iti biddot na, kat sapulan na tinalintag adana, amang itundakan kwa na iti agal lalangit arangsak, kantalina ay tirik na. Bano papagayam, ditahan tinagipusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.